تمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن ما أنا رسول ربك وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قاسي الأمر وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا. Ini dilakukan di awal-awal Ramadan. Berawal memang dari bincang-bincang di sini, ngomong-ngomong tentang kita nggak pernah tamatin Al-Quran nih. Coba sekali kita coba tamatin yuk. Barulah rencananya setiap malam Jumat tuh. Cuman kayaknya nggak mungkin selesai kalau cuma dimulai dari malam Jumat sampai khatam kan. Jadi inisiatif dari kita mulai setiap malam lah. Gitu. Di sini kan ada kawan-kawan yang memang udah mahir, sudah ada di pesantren, ada di mana-mana kan. Jadi kalau ada kawan-kawan yang salah baca langsung ditanggapin gitu, biar pas lah tajwidnya gitu. Kegiatan di sini biasanya apa? Kalau malam biasa yang di sini kan komunitas tempat melukis, yang menulis segala macam ya, kegiatan itu biasanya. Kalau malam biasa nyanyi, cuman buat lagu kadang kawan-kawan. Karena malam Ramadan mungkin agak berubah ya bang ya. Kita ambil faedah di bulan Ramadan ya kan, kita ambil berkah